won say gugu ati say be ma pepepe koni en fix ma kwasia wo chimi na mi feel no else me sro na yenya bi mo ya na ya hima kwasia hima my fault wa hima my fault Isha me se wo ho sign kwasia let's bobo girl like you kwasia ni je ni ba wo ya Ghana ni hey Isha Ghana wo fi kro ben so wo su eyin fa na wo fi wo su hey collect gola eyin fa na wo free maybe so kwasia ba on ensure ni ba to say wo papa ni je ni a no kan ponchi ewu fu kwasia ba wo ya hema he then I was siasa wo na wo siasa yesu sa nkoso hema no enkoso hema no yesu no yesu enya da na yesi gh mouthpiece so nkoso hema Aisha braha nya afa ni matiesi park ne so sa wo se wa chimi afa pa na me se matiesi park ne so me be ma pills wa bodam no me hu se ekosoro me ba be ma waduro abusiafo eneso ya da foforo ade party bi ehiem wa ha ye ba be di nkomo e wa ha Aisha modi na afenso Naana Brown na afenso Agradaa entokwa kese pa na ekoso e wo ho no ne nyina enisen a Aisha modi e ba live e wo Instagram so be keka nsem bebre e de fa Naana Brown na afenso mama part e ho abusiafo no na Naana Brown ababonten e be kire se nsem a Aisha modi babonten e be kan ni nyina no nukura bia enim na di kan no yenti asema Naana Brown e kan yekoba mama part so de ne ye afi so e de amount nti yetwa ye ho ne enkotie Naana Brown emra ha wona wo se den no wo se me Naana Brown wo be ma langard fa be jime masas mi fie fi mi nsem na wa do esi public toilet room Aisha kwasia ba wona wo siasa wo ko abrochi at the age of 18 years achievement be na Aisha wetimi aye maybe so achievement be na Aisha wetumi achieve ya wa brabom wa broche na wote no bodam for utumbe gina live video mu kase wo mema e fa ne se nkrofo aduro mo mu wo mema wo mpane mo mu wa bodam no na asha ase na kasa be pa bodam for mu bodam for wo bia utumi kase wo utumi wo nkrofo pane mo mu we normal person or yes sensible person be and never grantee interview be say I was say a show I was say US in crown I was say investigating now you show we a murderer Aisha me say I put it to you we a murderer Reverend about for there will be a chia who better I got to come in more Reverend about for dim me chia baby I will be a abua what's the Reverend about for our papa for phone a friend and the answer Aisha favor na frere Reverend Obafo na minhwe wakato asho Reverend Obafo wakato he doesn't want you he doesn't need you the same way as Tomboy etam what trene here cause Tomboy who say ugu ni din anim ase ugu ni hu fi enti Tomboy akato kwasia obepe trend won say Naana Brown trendy enti no ba be trend enti no sada from nowhere but down for 2 years ago Aisha be na meka on tokwa na be ka me tokwa beti me be na sorry na pese ya na won fa pill na wa bodam pill no wonum bio and now sorry say ya na be di Agradaa tema na udi na tem na udi matem wo so de me be ya ba ahwe Agradaa wo de me be ya ntomago wo fie apepa form me o de me aye won fie ntomago Urafi, and now they play victim. They said they will two baby from nowhere. And a man and a back count. We are poor what's it. When him time about 4 time. What about when your fan ya corner? In can Nimuya Aisha would it now way. And Nimui Aisha, Nanka was a winner 2 and a winner 9. And now baby a fair. When nim time, when Nimuya won't say anything to acquire surgery. May I want come for poison and no Aisha. If you say,
Ujina wa, ye show we che ye unsa wo yoba. Ye u body ni ubi ye ujina to say perma complete. Kwasi aba, I would do sika kwa totun. Na won fancy singing room name. Abua aja na note, ajote your friend is saying. What do you call it? A large one. Now bagana ya je fie na naote. Isha. Wo bagana ya je fie. Ena naote. Ena nkwas ya sam no ani bribribi. Aje ata mo bag no totwe ne ye. Ama wunya baabi na. Ena ba te. A friend is saying, or rather about 4 and you know, mobile, I'm going 2 bedrooms. I want a friend is saying, Sashoma, so I ain't or I to one of them out with him. I shall when you more halquasia. What about Bɛɛf J? Aisha. What was the day and crane me be so? What my men of feet colleague on? Aisha, my men of feet colleague on. Oh, papa free. Oh, papa, woo, your papa no come punching in Yano. Ne kwasi penny. Wo wu ya no na yi ase ni pati trube na ba ya me bisaw wo papa wu ya ni pati trube na ba na yi ase kwasi ya wo abenya ni je no fi he me bisaw wo ya de hye aboa wo ya de hye wo si de na wo ya de hye na so ya na wan ahemfo kwasi Isha na single room gba wontumi sibi I'll bank of 1 man share and I would da. A year event about 4 years. Any on one casa, when you wo, got 2 bedrooms now. I would him. When you would sha, when you would sha, quasi ba. Chime for Isha. Chime for Isha, quantum munro, sorry for quantum munro. Where last time I remember my attention was social media, Facebook, me do go straight to Instagram. I wanna me no ko jina. Instagram me ko disgrace you big time. Facebook I want to phone said anymore. Me do go Instagram. I wanna me ko disgrace you big time. So also watch me. Wasia ni je ni ba. Wo ya Ghana ni. Hey Isha. Ghana ufi kro ben so. Wo su eyin fa na ufi wo su. Hey, colleague on la. Eyin fa na ufri. Maybe so. Kwasi ya ba on shrine ba to say wo papa ni je ni a no kan ponchi ewu fu kwasi ya ba wo ya hema he then I was yes I na wo yes yesu sa nkoso hema no enkoso hema no yesu no yesu nya da na yesi GH mouthpiece so nkoso hema yesi no one GH mouthpiece abegina bonti da bibisa one say GH mouthpiece abegina bonti ade ayi koso hima na yedi sinu wodi gana numu da wachimi wate Aisha mudi mesi wachimi wate one so di gana numu ye wan ye GH mouthpiece ofibu no wo fibu enso enkrafo to me man koso hima then you see one so de no maybe so I when akwala kete when the shade go mwa baby yes in koso hima yes in koso hima because akwaye ade ma government school na wo na sa ayi title na wakoje no enye title bia o Facebook fa make catch mo ye hia na se bo government school bi akwacho mu books to bo me area meti metumi go to bo akwacheche adea enu scale be akra 200 million ni amount title ye nkoso hima kwasia wo nkoso hima ye de amount abejira hona me yo hima omo mu nim na ho ye mesiri o Aisha me ma wa attention na ho ye metwe aya nam ho aya metwe wo ahima papa ben ana wo Aisha we but then once na boy ni disgrace you obrafo no once no disgrace wo social media friend say wo Facebook live ni mo kwani yenya won sa na egugu hu a wo gira what say masquerade what say bema hwe wo muscles no said that kwani yen fix won sa kwani yen fix wo sra wona ma wo sra ke kanhwem te say ayi bema a wo ba kwani yen fix wo nan kwani yen fix wo sra kwani yen fix wo nsa wo wie nso ya fix wo nim so what me akoya wo tondo ya era wo nim ne wo nan esisi from na ene bema de e pe
won say gugu ho e ti say be ma pepepe kon ye fix him out kwasia wo chimi na me feel no else me wrong na ye bi mo ya na ya hima kwasia hima my fault wa hima my fault Isha me se wo ho sign kwasia lesbo girl like you wo ye kan ya wo ya na wo fare lesbian for no mo yi o mo anim no mo ye no wo ye ka say wo ade no ye kan na ye o ya abuo mu abua kwasia o say den kwasia ba abuo wo want to way single room crowd won see bi na obi asini dan tima abua be gina ho say na me gime dan na me gime kwasia na me dan tim na na do me masasam tis na do kwa betimi age fi mi sem president of the land mpo e wo to me so me Thomas as me ni me kwa Thomas as tim what tim asini dan na wa pa say me na me president nti no ene dan no meje wa bodamu nya yarefo enya bodamfo a ensam we be firi wanum aba wonya bodamfo nya yarefo a ensam we e be firi wanum aba me bisaw me se wonya yarefo bodamfo a ensam we be firi aba what way edan ya isenye room po what mean to quarter plot mpo I mean quarter yasanya chem half quarter yasanya chem kra what mean to be ense singing room wo mama atena broche more than 40 years won see singing room mpo won so be fa wo koya won so to mean see singing room wo wani wo nteria Aisha wo kankan wanum kankan wate wo be fi wo ba tantan samudi Aisha bra nya afeni Matiasi park ne so sao se wa chimi afe pa na me se Matiasi park ne so me be ma pills wa bodam no me hu se ekosoro me ba be ma waduro chimi fo yarefo kwasia ba ana me man glanka fa ba ji wo dan no ana me ma once when ni breme wa mobra why you depressed abroche na kwotena wo no Aisha wa mobra why you depressed abrabo bitu kakra otumi buabua no wo to na ade ko fix ye na wo re fi se wo sa fix wanim first na wo re fi se wanim na ama mema be fa wa no magya wasi wa na wo dia ko wie lesbo bomu no na wo re fi se wo sanka wo fix wanim na wo re fi wo se sika no ka fa fix wanim na ba ma ba wo dikaya hwe wanim anso akohwe wachi na nke wo se wo fix wanim kwasi aba wo tran jejechi Sokoto red goat Aisha Sokoto red goat abuomu abuwa Aisha me twen kwasi ya se me do be kwa yimfie wo sise ni sei na wo be di matama ka chem se me ni obi koda ehwe mi kunu no me na me do be kwa yimfie no awuru me ni mi kunu abuwe o tran aponche me kwasi ya eya munya stop it na me dey na mebufu obi chimia ya ntito zugo kontre no obi chimia na me se bi fu ami fra me obi a wo ba be di matama fa ho adi won me nana me ye omo adi o matam fa mo hu di ni bi won I so join me ni je ni ba wo ye Ghana ni dia na che se wo ye Ghana ni Tap send kwantia ya faso send sika free amano ni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni haubia wo di an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenko abusia
abusiafo Naana Brown na dia mema Isha modi ewo ho ne nyina ene se Isha sesisia no ye mposo ohema ewo sotium ene ne mpotamu enti no Naana Brown ebibi atwam no ne kontokwa enti sisia no wotumi die obetimi ede ne ho asiwo se okwakotu Naana Brown afri na sase so na chese ode bebi a Naana Brown asini dan no ode ho aye public toilet abusiafo asama Isha eka ye ni ena Naana Brown abetutu bi ede amane no ewo ho na wabra Isha eba ye ne ewo ne live na na oye ni mu no okase mama part ebribi atwam kra na ono ne brother ena chese ye bodyguard ede ma mama part obeka se owo mama part in ebribi atwam naked pictures ene ne heka ho awie ya me na okase ya mama part so aba live ede ama Naana Brown anase Isha modi na ye ti mama part nsem na okan no kakra emra ye koba ya to aso ede ama Would be to me a man few no, but some free one who are says a community me out of me naked baby guabontano, and you need to show an issue. I tell us a communal what is over for your fish. Over solia for communal, make catch it. Over solia for communal. I see about what I'm going to so which me at any part was see food to sell. And I'm a very careful. No one else will be a poor piano woman, a poor piano with the Nakodia, a poor piano for him, a poor piano for him, and no mood see me, it can't pass some, and go mamma anymore say, and mamma and Yamani. Eh, me mean to be respecting me, want to mamma could never say me, Pano. You come in to me, could you hear me at and we don't serve two masters. Me serve me to be some serve in here, and it's not Kunaso. As a body, for would Jimmy a little fear at it. For would Jimmy a little fear, and Momidi, I don't want to hear my name on your mouth again. And Momidi, now, dear, so your bar, what they said the Momidi without the Christ. Was Siamofos and Gualao. Or no, above one acosoma, then the year Abasoma. Alright, abusiafo when and some our part and so at the ababonte so abusiafo to me say ntokwa no sisia anu aye hia nkasa ewo ho Naana Brown e de ma Isha modi no na mama part so e de ma no ewo ho isi ansem no baby akwakọ wie no o kire se according to mama part no Reverend Obofo and na tai Isha modi achi and na chese oye ni nyina ewo ho ye hwetwe nkomo ewo ha ye wa live ewo YouTube for comment for to comment session e fa emaye Miss Kabage wa Hassan so na shodi wa ha ye de ho nkomo twetwe e de bro ewo ho no bibi abokode nana so bole wakode mesro me jinja me ho my oh mansoa me we energizer enti no ma menom kakra nsa na ma sha asem okay enti busiafo nkomo no na ye ba be twetwe omo wan saase won kran ha no mu ne yema because omo so moti so nkoso ohima Isha baby a wo bi achia o asase ni nyina ye ne de ye hye ne nsa awo ho no wo se Naana Brown ye obetu no afri ho no baby a ote no na ode ho aye toilet na nkofo nyina ma san toilet na nkofo akọ toilet awo ho abusiafo mo wan saase mo no ne yema Miss, and talk on baby akwa wie. See the ma part cry de or the ho ba bagim. Also no cry bibi atwam near man sanko so hima no. Esan so want me serve two masters at the same time into na 1 GM. The see an talk no den abeka e de afam. Me dance. TikTok phone na maji akunya ma ye ready se mu baba betie konkonsa. Akonkonsa fue me mama yiko maba montina se. Ade pa force so me chia mo baby biara amwo yendi nkomo wa ha se wate na ene nkomo no ye de be sha ase efri Isha modi os na asem na abeto ho ene na e trend tie wo pupu panem beto media no so ye ni wa daje ye be kan wa asem debi ba wodi abeto won medi wonu asem na bebo me no na Miss Kabage no na me wa ha se no personal issue. Sabuta Asha the party we abe hu se Isha modi na asamba who can be man me can be man Emma maybe po me can say the fin na ko se Isha modi asamba wo woni na odi Isha modi eni metwitwi fom no wo di sia mecha no correct ba ena dia me Isha modi ni metwia kakaduro na me dia hye ne wa man insist fom me se wa man insist fom red gold green all colors all shades na match na say ya mia na me kan say metina ha kabia ma no ba mia me say de ma no kokotwea mia me ntin to so nto form say fa me touch ma mfa nanso we ko
minimum ye krokra ni obi asem ye minimum my minimum is not your minimum dear I say ye no esese obi ka kire ni se onjai sure na efi ye kan say o di fi ka akonya no bebi okoye ni nkoso hima no wo di fi ka akonya no obi bebi sasa die na aba se woni ma asem ni mu bia nyama me mo news in brief kakra emre bi atwa 2 years ago ensensem bi koso a ne ye keka se Isha ne ye kan say Bɛɛf obofo you know lesbo bon sensem bi enokre akoso ma be gintre he wo media no so do baby krampo no na Isha bodi ye Agradaa de azanta na pantana de tantana ebe ye mpia na edako wa chawo ya dapa no we chawo ya dapa ye nyina ne ye wo so bi ye hu ye mayo wa ye me that time no 2 years ago etwem Naana Brown ended nkrofo bi ko ni party o time a wo se wo number ye ohima enkoso ohima no wan ye nipa yihue wo be ye ohima no wo se wo ye mimre bi etwem therefore enema ye ohima Inti asase na wato na Naana Brown wato na wesi dan wo so no ye Naana Brown ho na medi akonya enya ho po na medi akonya mpo me ye ode hye asase me wo fadea eya me Naana dia inti mi ko hu omo aka kire omo se wo dan ye bubu na me de ho be ye public toilet over to mu amo hye asemwe anadwuma na asemwe anadwuma na asemwe that time no need to me eheni ye ka no that time no need to aso mi bisa se adan no bia sori a opese odi tag dangbe fo why yeah Isha modi mi bisa se adan no bia sori a opese odi dangbe fo ni munyam twitwi bi mu adepa me ye dangbe ni akola we na mi be kirem wo kwa mi kuro mi amefi mi opefi a mi fi ma mi fi makra no wem mi dede na ko ene mi kirem nti se mi ka twi na se mi ka cha me ni asantefo na egoro nti mi sua electric chi ti mi nka me ka sampo no wate mi ye dangbe ni akola but Isha kasa obe kasa aye no kasa mi hu ni ti ana mi hu ni nai cause ahima for no mother ahima for white sauce for na omo se green white atare white omo bibia white nails white esu suma ya wo fie ho eye connected to nsu omada die na aba amanfrafo ni afrafrafo bi asori a omo pese omo di dangbe fo obi asora ena nkranfo de ena ga dangbe fo de ena yeso omo ti say ena Isha susu be na kwan wo ga dangbe ni kan say palace bia wa susu se me di Agradaa mi won naked video kasa time de beba kasa fient say omo pese mu ya na mu poche say ga dangbe fo de ye tutura fo ye akoshifo akunya ahiniye eti peace so you be poor fita na wa fadi ye fita you are for peace no correct Isha modi ahonhom na ye introduce to omo no ahonhom na Isha modi dabi o ebia ya nkyere omu ye hweye na wa hwe omo be soro wo so Isha modi se wo de fi kan na omo soro wo so hweye ne chai se wo portray that energy ni se gadan befo ye yakoshifuo Isha ye nya akoshifuo mi wu gadan bani a obe ye ohima na oso wo ye me kuraba wo ye me sabe wa me cha wo ye me sabe ya lesbian me too na be too na me de wasase no aye public toilet anadwuma na asem Isha wo case o ye contomere case moha contomere case edi na aba asem wey me sise wonni me skabaga wonni se me Isha asem ba me fefe me sia sike bi ma no
na yeso da wo beka asempapa ne de want you Debi. and na me fie me se ase ya me wo no so no and na wo be say na de obet Aisha tie na atekura pa fa me ho jai se wo de fi wo de animguase e kan konwa no jai hweye na wan hweye ye won sam keka no woniama bi be ma ye tuwa firade so enkoso hima so ma ya so kwadidie na wonya akonya na wo bai na wo be kasa ena na hima Aisha abin na pen validation sa open validation dodo Nsi akwa de so hu no anka na hima wo ne wo benya ase open validation dodo respect is earned na live na obaye no edema Naana Brown live no 5 hours see me say respect is earned. Aisha peso ya na tese nipa ho aboa no nipa but nipa ho funo Aisha tie kasa minimum age baby abe chen Aisha tie kasa nipa ho funo wo kasa bebra wo nya asem kasa tinta Aisha ntoponko wo ade yen kasa ye ma ade na kasa ma no ho ade ni ye ma ni kasa ma yen kasa bebre Aisha kasa dodo minipa se onje me wan si di ma menji da ni 50 pesos one chime ma menji da aso wo kasa kakra ena me American citizen ena ma chewe ya sas no body ena me chewe ya sas de bia opese nipa huwa no Aisha see me but sit down analyze yourself I was so what's not no analyze myself niema me won ye me won Aisha ye wo ye di wani atwitwi bi ma waje ni ngwasia wo be yo hima so wo se frefe ni ngwasia ma hima de be relax what wa hima de to wan kona nkofo na the problems be ba na wa ba that is it because when hima here for the youth and also na ka wo bi naked picture sa kasa fi we bi fi wa no wo mama part wo timika so hima timika sa na sa ata mi wo naked pictures me pupu dynamic ya toilet yeah dodo Aisha me baby am gina ya ga dangbe na wo pesa wo show energy bi afire jai na mo ya ma ya die fia kata yeso ye nu nya pontimi bie wo ya ma ga dangbe nu nya pontimi bie wo so awo media no so wo nya akonya wo se wo project positive energy no wo so ni na ho ene na ye ni so we antuche and I was sending negative energy. Still, who flafita gusu kan kwase asem. What the Agradaa de yo? What would the Agradaa de yo? Validation, baby. Ya wa me, me and I'm be away, and I'm chair way assassin, and I'm here way, and I'm here way, and I'm here way my way, and I'm here way my metro, ya sassy. I say, so what's we young crania, Kawano Pado, Nagadambe, Nayam fire Numunyam, and Fra. Aisha Jai, some person with the finka that Gadambe Chrono. Jai, is that the Abano so no post handful. Handful. Oh, so to say on your mother now. Oh, do you know my baby? Who post your mom will see and Jai will not be naked videos that happens. It's a yard, Papa. See, your dog and no best trainer. See, I can't crash on. Aisha Modi, me dey no kura na make catch row. Say o problem bi ana bibi ha watna na analyze niema. Na dia mu ye ne sa kasa na bakasa che Naana Brown. Mini sa Naana Brown po asam nya dia wa ye. Dia wu keken. Dia wu ye wasam enye de. Na hweye na honhom na wo ba na wo di omo be dwa woni mu kasa ye no. Aisha ento su kokko ewo bi eni ti na me cha wasisa Aisha me fi makra no mo me di de na ko me pese me chire akwachi Aisha hweye na se wo so yo hima na wo so yo hima fe munyam papa so so ye gandangbe ni akwala fe munyam papa magadangbe fo mema ni ma anadangbe fo ma ni mema every time anka obeye nkoso hima yi anka odi enyumunyam hyebi ebe kata kuro no odi
media no so you know or influencer or nyama titiri and so I shall go there or be him was see enja no go be fie no the better public toilets and the energy person will just say gandan before the mu ya koshifo manu sismina so o person just say ya down before you any munyansa ya bro any baby Isha down before you ntisa Isha say who you true dangbe ya ye wo ye no wo nye pe de na brown asem o kasa wo papa ye ho anwan ni na so o be so say oh yeah I worry no say ho anwan benin ye no say ho anwan ganin ye no me ye timu sa se ye agiedi ya no also gini and the gini oh ya no kra o asi ye agiedi gi ha kamponche so kamponche na ye no adipa yeah see no bia ya kwanse wunye obia nya nyame ya wadom wo so da wo se wunye obia wo bu obia no obia wo bu obia wunye obia nya asema wo trese akakabez etu trasem energy na wo sende eno so afiri he ana ya so nkwa adidie ana ohimo ene nya bedwema na ene high five abusiafo afeni wa join ya eye Nana Brown na feso Aishamodi ni mama part na kaja so mu ewo ho Aishamodi akoka se bia anye Nana Brown ede na ne komodie mu no so osan so kobo mama part edin ewo ho ne naked pictures ni videos bi owo ene ne keka ho na yentie mama part nsem ni biem emra ye koba na ya to so ewo ho ede ama Aishamodi be chimi ya man fi wo no but some na fi wo no aba sese ka me chimi ya de me naked be gwa bonte no enu ti na ni twetwa wani so a kire wo sa konwa na wote so no ba sole afri so wo ba sole afri konwa no so me ka kire wo ba sole afri konwa no so asia ba ko papa na ate so wo be chimi ya kire nipa kwasia F00t se wo enu maka no munya very careful na munya se wo bia buo bia no mo na konwa abuo bia no mo de na kodi ade abuo bia mo so lo hema abuo bia mo so lo hene enu mu chimi ikan kwasiasam egu amamre animu asai amamre ni amane me minti me respect me wunti mo mama konwa me se me mpe no because minti me koji ahini e metena so and we don't serve two masters me serve nyame minti me serve ahini e metena konwa so Aishamodi fa wo chimi yetre ofie ate fa wo chimi etre ofie emomidi I don't want to hear my name on your mouth again emomidi biam now dear so your bar what you say be pomidi with the Christ was yam for say ankwala ho ono obofo na kosoma ho ne yire abasoma abusiafo na mama part na chese yete se okasa no tumi se na ni abriye o hopa o se Awurade Jesus Christ unnim na bebo ni din biemu a na se ne enya no de be ye adepa mama pa kakra nso so ansa na so de abem enye Aisha se o sa ye pepeni yeah so eti Ramadan na omo ye nsa na ye kire omo o ye nso wo bia wo ye fasting what to be the fefe wo se asese wo be bubu obi dan dia ye public toilet Aisha fasting ni jayo Muslimi fwa mutie mi mu kwani Aisha to order baby a oye nkoso himazi mu kwani Aisha to order na Muslimi fwa se na mu ye mu fasting wo ye fasting na wo twa da pa wo ye se mo to mo jo fasting Aisha me sure so ye fast oye sound kola no mu ye fast wo wi mu nko no mu nsuo yo mu nko didi Aisha Ramadan na wo ye na wo super so bubu obi e die the public toilet I will see a Jawan card will be naked one way about. Hey, Aisha Modi, where do you belong? This is not my Aisha. No. This is not my Aisha. The Aisha that me I've been fighting for. Any Aisha. Maybe 50 something because I'm Aisha. Maybe do 50 pesos. That's my famous Ramadan. Now what? I'm called baby. Allah first will Allah on so much now. For tap send ejuma ko bia wo Europe, Canada, US, wo send this car e dia bagana wo de famu account and as a bank account. But mo dey na Play Store and App Store na download the tap send app no wo download you be busa so promo code and one so about the Part TV e dey asha about the Part TV show your first transaction wo Europe e be cho €5. So Canada and as US so be cho $10, UK £5 into cause no use tap send app no fedu ejuma nyina e ho e for my me hu se comment no e ba Munkoso na munfa emra ewo ho shodi sisi ade ba bia du no
Unya ba Naana Brown and our first one partner Sunny Aisha Esono. I mean, chapter for Isha and TikTok for you know, the BBR Moshe and Isha. Amen. Meaning your boss and you see Jayo, no say when Jaya. I feel no be a Jaya show. You shed your basi, 7 more Jaya. Hey, I saw the crowd doing stuff. I can't say Aisha, so what do you want so? I don't shave dinner. I see. So what do you so? Yeah, Aisha, me only say, obey me up, ntokwa obey me. Hey, ntokwa we dey no hye. We are getting na ye dey ma. Hey, Aisha, you phone say nyumre kra be san so be so abuso. Eh, tieti break no twa so. Me ni Aisha. Aisha, Aisha, no more mobile. Me mobile. Yes, I'm a tree because the way I some na fan e di bone. Because nkofo no mu kunyina me mama Agradaa fi mo mama kanyina nka but e di bone. Nti hu se me hu se dia me start. Me hu se dia me fancy. Na nka bo enke ye perfect for us to talk. And ye perfect match. E ya match. Ke se ti me sebre ye sin na ma mi di bom. Na me nom na me wi